Milano, Delphina, Ali, Sonia, Veronica, Jean Bosco, Mugisha, Gilbert, Youssef, Daouda, Gloria, Fitina. The goalkeeper coach, Alexis Mugabo. Dr. Major Jacques Twagirayezu muganga w'ikipe amashini makeya kandi bahageze Mama Lucy Mama Lucy, tu es le bienvenu ce soir. Fais comme chez vous. L'international mortalien. Le chouchou des sportifs. Pass there. On a picture. Gake kugira ngo baze gake mugenda mu bakumbura ntabwo makumbura nka ya kipe ikumbura ibikombe mwe birarangira mubabonye Boda Boda Hakim Kiwanuka. The Ugandan international Hakim Kiwanuka. Hakim Kiwanuka. Alexis Nduwayo. Go MGSO. Amashyi cyane kuri Kayitare. Aha. Nabandi barimo bagenda baza. And now the Rwandan Ouattara. Guess who? Rwandan Ouattara. Guess who? Shimimana Yunus. Nisi Ramadan.
Jean-Gilbert Kakeke. Adolou Fakizimana. Amashyi cyane ku mudereva wacu ndetse na Steven nabo mu amashyi. Amashyi menshi cyane ku bantu bahageze rero mubaganiriza mu ndimi. Ramadan mpuzamahanga irakomeye. abakinnyi babibwiye mu gifaransa ngo warimo abakobwa beza. urumva ukuntu bakwiye amashyi menshi. Applaudissez pour les joueurs parce qu'ils viennent de Cholongi. Après la session d'entraînement d'aujourd'hui, c'était pas facile. Was not easy. Et applaudissez pour l'entraîneur. Entraîneur. Thank you, sir. It's a good one. temba itoto ibanga nirengo nanjye mbwira biwanye. Ni ibisanzwe nuko umuntu aba yaramenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare. Ubuse mama ko nge ntabona amafaranga yo kugura izo nyama za buri munsi. Yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose. Ubibanga namenye ni umuceri n'imbere ya mbere muri Tanzania wa Bemama na Baba Rice. Naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko. Bikaba karusho. Kandi buriya agafarini kazania nako ni ingenzi wanjye. Uwo muceri utumye utemba itoto gutyo. Cyane rwose. Ariko naho urashoboye. Ubusujya muri Tanzania kugura umuceri. Ashwida, Aloy Supply Company barahari ku gacu twese. Ubwo nabasanga he? Bakorera mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Ragarete cyangwa se ku mashami yaba ari ku isoko rishya rya Nyarugenge mu muryango wa B5 akarongo 14. Wabahamagara kuri nimero 07823876 cyangwa se kuri 0782358478 ndetse nikabuga kwa Maisha wabahamagara kuri 0782555999.